Iya. Mohon dulu jeng Mama Dimas. Ayo mandorepul hati-hati jangan gue jeng jajab kadudungan selamat perjalanannya. Iya kira pedes. Siap. Beung. Lak. Sopo mada. Pak Haji Aceh. Berpasir nih patepung lau hante jauh pakuwato surya anu bagus awang-awang anu dipinggandu awang-awang nadi digandung Pagatot kalong liar anu bagi aya pagatot kalong liar anu Aji golong lah katiupan aya jabara bos batu barang anu makna ante jauh agatot anu bager sekarang anak gatot kapayuna ampun bagar sagatot kalong liar anu simpati pakuwato surya Agatot kalong liar anu simpati aya jaban layung gibar katiupan ayaya alewat nama keselepan ayaya putih anu makna ayaya sayang Aji golong cipaku anu bagi katiupan pakuwato surya arewat kamalang sama guru atos surya anu simpati geus belepat Paji bisa anu mangga aturan awing deui anu man surya turun ayu hebat kapayun hante jauh Paji bisa anu mangga awing warungan awing berkayu saya diserangan api jadi ketua simpati harian ayu di gunung geus lebat awi anu mangga dengeman katresna awi anu mangga aling bos kayu anu simpati awi bos kayu
ada dong. Angin bis dimumungkan katiupan ada bangsa malang Pakuato Surya anu bagir Paling bos kayu. asa jauh awang-awang udah pegang lu awing abos kayu papanyun minggu anu kaliwatan Pak Haji main anu simpati. abdi ngempi Hei. sarung Oh, jika ngana Pak Guru Ato Tanya Surya tengah. anu simpati. Pakuato Surya bayar saya ngimpi sarung abdi hilang Apa Guru Danu? aga berosei tusua Oh, mulano kaalaman pakodano nu bade hajat iya. anu mangana pakodano nu bade hajat. Oh. Aya Guru Danu anu bade hajat anu simpati. wong lanang wong lanang awakin sunar takon bisa newak sampean udan-udan papayung pakodano nu bade hajat Oh. udangan udana papayungan belok belok kagampar Ayah Guru Danu anu bade hajat anu simpati. Awawan bos muda ge aya. belok belok kagamparan hari teka bareng mut bae aluna yudi Oh. hari teka jam 12 bengi bae Oh. aya jabara bos batu bara Ayah Guru Danu disugui banyu ora diminum Pakuato Surya disugui seka ora di Ezing mah aji golum kalapa modal Oh. dibantu La. Pajaman Polres Karawang didorong-dorong Peradon Kota Negara Karawang Oh. abdi izin api janji ketua simpati abdi izin soking di anteng aja di wapepen Garuda anteng aja izin mah cece kalapa modal dibantu didorong-dorong Ayah Guru Danu nu bade hajat. Pajemiska Oh. abdi izin Lah. abdi Bos wawan. abdi izin sesarengan Pakuato Surya Ayah Guru Ato Surya anu simpati. anu mana Oh.
Pak Haji Hatim si Madu Haji Golun Ono mana Ayah guru atau Surya anu sifat Oh saminggu di seberang salirang sayang Ayah guru atau anu di antosan dari anto ayah mulang nakama apa guru saya warato zatot acan apa awit aji mayan haniung kapopo apa liuk deui aya jabar atuh liuk deui guru atau siang ngopi abdi tekenat emutan nakamana saya warato zatot acan wapepen Garuda awin bos kayu kapopo teuingan wapepen teuingan anjeun jalin dari salilama bala abai pasini apa tos pasti Asep Asep kalong liar anu mana nah salirang saya waratos anjeun apa natus ngadudi kamana saya watos acan ayah jabar bos batu bara dibayar saya ayah jabar deui asih munggaran anu mawa kapangajaan ari sorelan jadi yang pelangan agar top kalau lihat wa edot deui saya agar tot mustika wegan pakuato surian katela sangat kudawa Haji Golun ayahnya ayahnya bos ketan pendai anu mama asih mungkaran ayahnya anu ayahnya bos ketan jadi impelangan dina peti ayahnya anu bade hajat deui mana ayahnya anu bade hajat mustika pegan Haji Golun ayah jabar di mana anu mana ayah bos ketan nu bade hajat dibayar sayang waktu kuring panggil jeung manehna ate leutik nyarita aduh manehna pakuato anu mana kesarangan abai pakuato surya anu mana babarengan Haji Mayat sauyunan silih asih nanti miheman Sabtu suri sok nagiwur nganti Haji Mayat dibayar saya sauyunan silih asih saati miheman Sabtu suri sok nagiwur nganti Pak Haji Miska anu mana
sakit. Mama Hidayah. Ayah bos ketan pendoy pada aja. Kumang ngojayang Pak Wato Pak Asep. anu mana Pak Asep. ayah Kalau lihat. ayah bos ketan pendoy di mana Pak Haji Golun. Jombrain. Aji Golun Haji Golun. aturan Pak Haji Main. Aji Golun Pak Haji Aji Main. Golun banyak sinden Wah Gatot. Kalau lihat. Aji Golun Pak Gatot. ayo dibayar laguna Haji Main. Bos Hayat. Aji Golun anu mana Ari Bobogohan. Ari Bobogohan. Ayah Bara. abdi kapok Haji Main. Haji Main. bawang bobogohan di Wah Gatot. Aduh. Mama Ida Sama kok. abdi bosen Aji Golun Wah Gatot. Aji Golun betul sih Haji Main lah. teteh bulan jorela terbagi Iya 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 iya. pegang tali ayah bos ketan kembali hajat bisa disambungkan deh Andri ya. Pak Wato Suryan pegang cinta Andri. ayah Ari jorela no mana Andri. PJP. Rehan. Pak Wato Suryan abai Andri. soal cinta Andri mah. do dipakai ayah Pak Ulin Andri. ayah bener Rehan. sopir aku Andri. PJP. Rehan. besarangan Aji Golun ayah Jabar anu mana Andri. PJP. Rehan motor. anu mana Andri. ayah deui sayang Andri. ayah bos ketan apa deui Pak Wato anu mana Pak Wato Suryan deui dibayar sayang Ayo bayar atuannya tuh bayar. mana sawi susaan Abokir, anu bagus. mana sawi si mana Abokir. abdi tos lami ngantosan Bapak. iya ate abdi Pak Wato jadi pengacara Abokir. ayah bos ketan kupai asik Abokir. ayah rasani ngatobi ada den bos boda cerang aturan Abokir. Pak Wato apa na yogi anu mana Aji Main bos layung agatot Ya 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 ya. ayah bos ketan ada Ya 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 ya. saya ada Alakatu. Akre bos kayu. sawangan ngancik na ati Aji Main deui Aji Main Bos kayu. Waple. Cobi taksir Waple bos kayu. agatot kalau liar hidang sangkeun Waple. Pak Wato Suryan Aji Main sopir aku Aji Main bos layu awi anu mana awi pon ditilik ayah bos ketan no bade hajat ayah dibayar sayang Pak Wato Suryan moni sawang moni olahnya Pak Wato cobi taksir Pak Wato Suryan deui aya jaban anu mana mama kembar apa na yogi aturan able
Abre bos material Haji Main aya Jabar anu mana Adadan bos ketan anjing pon ditilik Haji Golun di sarangan Haji Golun mama kembar di gigana mani langgeng maju aya Jabar aya Jabar bos batu bara anu mana Haji Main Ableh bos material dibayar saya Adadan bos ketan weh iya riksa sambat bos aya Jabar bonoy ayaya nunungan ATB bos kalau rek menta tulung kasaha Haji Golun Haji Golun kami ya mansa ubur pakwato serian cerita ditunggarang Palata tak aya beja kesarangan aya Jabar aduh kasaha apa neng hadir ini Bapak Lurah Bandung aturan apa na Lukman Bajidona tunggang bototot cuma di mana kesarangan mama otot ceumas anu mana Ari sorela teulan jorela aduh sayang Wang kuring aya Jabar bos batu bara deui Pinaraki Pemanga ngojayanana Paula adon kota negara Paji Eman anu mana aturan Haji Maina bos layung Haji Golun mana sayang Haji Main deui anu mana Agatot kalong liar Agatot deui sayang deui pasosori jalan-jalan ranjang Haji Golun deui aya Jabar nganggo kaca mata rebe tetap bunyi aya Jabar bos batu bara bola regular kamu heran aya bos ketan pendai sepung lunggung aya padahal mata karanja tuh riben pakwato surya pindah kanotara sucak mantrong pakwato surya kaisi alanjang same kaitu sanes kai Haji Main sanes itu kai Haji Main bos layung yang laur ka api di bioskop Agatot kalong liar kapendang gerangan tanya resi ngajak imut Agatot Haji Golun bari Korea kumeng sakebiaran pakwato surian pakwato atara waosna palsu
Lurah Yudi Ridho Manang aturan Ayah guru ato Pak Wato Suryan deui anu simpati deui bageung guru ato minggu anu guru ato kaliwatan guru abdi ngimpi sarong ilang guru ato dak dikbuk kepikiran Aji Golong Semerain desa yang ada ngimpi sarong Agatot abdi ilang Abah Haji Main anu Pak Wato Suryan deui Haji Main anu mah Abah Haji Main anu dak dikbuk Pak Wato kepikiran Abah Haji Main Aji Golong Abah Haji Main anu mana Ayah Haji Main anu simpati nyata Ayah Haji Main layang ngabejang Ayah Haji Main Ari sore latih Ayah Haji Main aya nu ngagoda nyata lain ukur omong Pak Wato Suryan Agatot able dibayar rasanya Abah Haji Main tehulan jorelan ngimpi Abah sarung Haji Main abdi ilang Abah Haji Main anu tutua bola nu kaalaman panutan aya nu ngagoda Ayah Haji Main Pak Wato Haji Main bos layu anu mana Ayah Haji Main Pak Wato Suryan Ayah Haji Main jangan teuingan Ayah Haji Main sesangka geningan Ayah Haji Main ngadiana bos ayah ya Ayah Haji Main mona kitu tiga nyeri Ayah Haji Main ayah ya bos ketan teuing batik kabarengan Pak Wato kayu tapi mungkin nosnya Ayah Haji Main malengos Pak Wato tanpa pamitan bos Pak Wato Suryan jika no buntut Abah Jalur